Nou, in die ateljee vanoggend het ons die bekende Adam Barnard, voormalige lid van die groep Romans en ook lid van SABC2 se supersterre Henry Scott. Hulle twee het saam die projek Halleluja saam begin en hulle deel vanoggend met ons 'n bietjie musiek en hulle eerste lied wat hulle vir ons gaan sing is Nader my God by U. Nader my God by U, steeds naderby. Alles daar ook 'n kruis nodig vir by U, steeds naderby. Alles daar ook 'n kruis nodig vir my. Dan sal my bly nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Alles daar ook 'n kruis nodig vir my. Dan sal my lied nog bly nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Dan sal my lied nog bly nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Henry Scott, Adam Barnard on your Feel Good Breakfast show. If you ever needed some spiritual upliftment on a Monday morning, well, there it was. We'll chat to the gentleman a little bit later on about their Hallelujah SA project. Thank you very much for the beautiful music. Thank you, buddy. Loving it. Okay, well, if you have a look at your watches right now, it is at the top of the hour and time to take a look at the news headlines.